Ese iyi ntambara ya M23 yabigiye gusubiza inyuma imyidagaduro? Lisez sur mes lèvres et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. I also know idiots when I see them. Tunakamata kichanga, tunasimamisha genocide. M23 hoye! Ni izihe ngaruka iyi ntambara iri kuzana ku ruhande rw'imyidagaduro mu muziki? Miliyoni 422 zirenga nibo baturage ba Congo, u Rwanda, South Africa na Nigeria byose hamwe. Ku muhanzi ari byinshi yakora mu kuba afite abamukurikira bangana na miliyoni 422. Tugendeye ku mibare y'urubuga rwa Data Hub, hari abadakoresha internet. Ubwo reka tuvuge ko miliyoni 100 ari abadakoresha imbuga nkoranyambaga. Gusa turabashyira ku ruhande nk'abadakurikirana umuziki. Gusa nanone ariko ndagira ngo wibaze ahantu umuhanzi umwe muri ibi bihugu yagera aba yakurikiranwa n'abantu bangana gutya. Ubuse yaba gikeneye kwambuka ibihugu by'i Burayi asize audience ingana gutya wabo. Gusa muri aka kanya ikintu gisa nkaho cyaba kigiye kuriza abahanzi benshi nuko aya mahirwe yose asa nk'ari kugorana kuyageraho. Iyi ntambara iri hagati ya M23 na Congo ntabwo ari icyago gikomeye politike gusa. Mu ijisho ry'umuhanzi ndetse n'umuntu ukunda umuziki, iyi ntambara bakwibona nk'icyago gikomeye cyaziye uruganda rw'imyidagaduro. Muri aka kanya tuvugana hari ibitaramo byasubitswe, ama collaboration yahagaze, ama projet yashobokaga kuba yabaho ariko atagishobotse vuba aha, ndetse n'uburyo amakimbirane arimo kuzitira abahanzi mu kuba babasha kugera ku bakunzi b'indirimbo zabo. Iyi ntambara irimo gukanda ahababaza abahanzi bakomeye ndetse ikanakandagira ku gakana abantu bafite ubushobozi n'ubushake bwo kwagura amazina yabo. Ubundi mu muziki indirimbo runaka igira amanota icurangirwaho ariko bigwa injyana runaka. Sasi y'inota rimwe rivuyemo bishobora gutuma utumva injyana nk'iyo washakaga. Muri icyo gihe utangira gutakaza uburyohe ndetse n'icyanga cya muzika. Noneho ufata ibihugu bigize Afurika nk'ayo manota acurangirwaho. Muri aka kanya isano y'amanota amwe n'amwe atuma umwimerere w'injyana uryohera impande z'isi z'abantu batandukanye urimo kugenda ubura. Birasa naho connection y'imico itandukanye mu muziki hagati y'u Rwanda, Congo, Nigeria ndetse na Afrika iri kugabanuka gake gake. Ibibazo biri hagati ya Congo n'u Rwanda ntibiri kugira ingaruka ku ruhande rwa politiki gusa, nahubwo no ku bahanzi, abategura ibitaramo ndetse cyane abafana. Afrika y'Epfo nayo ifite aho ihuriye n'iki kibazo. Ngira ngo mumaze iminsi mubona amagambo Perezida wa Afrika y'Epfo Ramaphosa avuga ndetse nuko Perezida Paul Kagame amusubiza. Bigaragara ko ubu kubera ibibazo bya politiki abahanzi bo muri Afrika y'Epfo bashobora kuza gutaramira i Kigali nka Tyler, ntibashobora kuza gutaramira mu Rwanda nk'uko byari bisanzwe. Ngizi rero ingaruka iri shyamirana riri gukurura umuziki wa Afrika. Ihagarikwa ry'ibitaramo bimwe na bimwe. Bamwe batangiye no kwanga kuza mu Rwanda kubera amakimbirane. Urugero rwa vuba aha ni Tems, umuhanzi w'umunya-Nigeria kazi uherutse no gutsindira Grammy Award, yasubitse igitaramo cye cyari kubera i Kigali kubera umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo. Abinyujije ku rubuga rwa X yagize ati, maze iminsi namaze igitaramo nari mfite i Kigali, gusa ariko sinari nagambiriye kuba ntibindeba ku bibazo bihangayikishije isi. Sajye mbabazi niba byaba byaragaragaye muri ubwo buryo, nifatanyije mu kababaro n'abagizweho ingaruka n'aya makimbirane. U Rwanda ni igihugu cyari kimaze kuba ihuriro ry'ibitaramo bikomeye ku isi, aho abahanzi nka Davido, Burna Boy, Wizkid, Rema, Ruga n'abandi bari baje kuhataramira. Si ibyo byonyine kandi kuko twavuga n'ibindi bitaramo nka Trace Award, Formula 1 Grand Prix iherutse no kubera i Kigali. Gusa ubu ko umwuka utari mwiza hagati ya Congo n'u Rwanda ukomeza kwiyongera, amahirwe yo kongera kubona ibyishimo nk'ibi ku bahanzi baturutse muri ibi bihugu bikubiye gake. Collaboration z'abahanzi ba Congo n'Abanyarwanda zahagaze. Turebeye ku mubare w'abaturage batuye Congo, ntitwaba twibeshye tuvuze ko Congo ari isoko rinini ry'umuziki muri Afrika. Umuhanzi ugize amahirwe yo gukorana n'abahanzi bakomeye muri Congo biba byitezwe ko indirimbo yiza kurebwa n'abantu benshi ndetse igakundwa. Twafata nk'urugero rw'indirimbo yitwa Wa ya Diamond Platnumz ndetse na Koffi Olomide. Everybody on town. Anachukua, anaweka, wa. Come, closer. Anachukua, anaweka, wa. Kuri ubu iyi ndirimbo imaze kurebwa na miliyoni zirenga 171. Ibi bikwereka neza uburyo Congo ari isoko ryiza ku bahanzi bifuza kwagura imbibi z'imiziki yabo. Ariko ubu ntibishoboka kubera ibibazo bya politiki. Bivuze ko ku bahanzi b'u Rwanda bafite icyo bari guhomba muri collaboration ndetse n'indi mishinga. Ntitwakibagirwa kandi collaboration zishoboka amazina akomeye inaha nka Bruce Melody, The Ben n'abandi bagakoranye n'abahanzi bo muri Congo nka Inos B, Koffi Olomide n'abandi. Isenyuka ry'umubano wa Afrika y'Epfo n'u Rwanda mu muziki. Tugendeye kujya Perezida Paul Kagame aherutse kuvuga abwira mugenzi wa Afrika y'Epfo, bigaragara ko abahanzi bo muri Afrika y'Epfo nabo badashobora kuza mu Rwanda, bivuze ko amahirwe yo gukorana n'Abanyarwanda no kugeza umuziki wabo ku bafana babo agiye guca ubusa. Ikindi kandi ku bafana kubona abahanzi Tyler, umwe ukunzwe cyane muri iki gihe ku isi, ataramira mu Rwanda n'andi mahirwe ku ruganda rw'imyidagaduro muri rusange. Noneho tekereza kuri iki kintu. Tekereza nk'umuhanzi wagira amahirwe yo kumenyekana muri ibihugu byose byavuzwe haruguru, harimo Congo, Nigeria, u Rwanda na Afrika y'Epfo. Iri ni isoko rifite abaturage barenga miliyoni 408. Ayo ni amahirwe ashobora gukura umuhanzi ufite impano ku rwego rwo kuririmbira abantu 100 akamugira nka Diamond Platnumz, Davido cyangwa se Rema. Ese nk'ubu ni nk'uyu muhanzi w'umunyarwanda ureba ukabona ayo mahirwe yabonye yamugira umuhanzi ukomeye muri Afrika.
Ingaruka kuri buri wese. Ese ubundi kuki iba ari ikibazo gikomeye? Tekereza umuziki wa Afurika nk'uruzi runini. Iyo uruzi rwafunzwe amazi ntashobora gutemba. Ubu intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo ni nka bariyeri ifunze uruzi rw'umuziki wa Afurika. Ariko dore ikintu kibabaje kurushaho, yaba u Rwanda cyangwa Kongo nta n'umwe ufite uruhare runini muri iyi ntambara. Gusa abaturage b'ibihugu byombi bakomeza kubihomberamo. Dushingiye ku makuru ari hanze, nuko benshi bashinja inganda zo mu bihugu byo ku mugabane w'i Burayi kuba ari byo byihishe inyuma y'ibi byose. Sosiyete iza ku mwanya wa mbere ni Apple. Mu by'ukuri abihishe inyuma y'amakimbirane bigaragaza ko nta cyiza bashakira umunyafurika. Bivuze ko n'umuziki wacu ntacyo babwiye. Igihari nuko twakunda iby'iwacu ndetse tukanabiteza imbere. Muri iki kibazo ubufatanye nibwo bwonyine buzadukiza. Ese utekereza ko ari iyihe mpamvu injyana ya Afrobeat y'Abanya-Nigeria yamamaye? Impamvu nyamukuru nuko abahanzi b'Abanya-Nigeria bashyize hamwe bagashyigikirana, bagakorana, bakazamura injyana y'iwabo bakayisakaza hirya no hino ku isi. Nk'umuhanzi muto muri iki gihe ni iki wakora? Komereza aho ukora umuziki wawe uko wari usanzwe uwukora. Aya makimbirane ntakubuze kwaka. Koresha internet maze usangize isi umuziki wawe. Ku bahanzi bakuru, iki ni cyo gihe cyo kugira ngo mukoreshe amazina yanyu muvugire ibihugu byanyu, mwamagana ibihugu biza gushakira ubukungu mu bihugu byanyu bigateza ishyamirana mu baturage. Mukoresha imbuga nkoranyambaga zanyu mutambutse ubwo butumwa. Bamwe nka Koffi Olomide uherutse gusohora indirimbo avuga ku gihugu cye asa n'uri gukomeza abatuye Kongo. Mon créateur, est-ce que dans une autre vie j'étais enfant de Goma? Kevin nawe ati we are one Africa mu ndirimbo aherutse gusohora yitwa Africa Rise. Africa, 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 Africa. Abo bose ni abahanzi bari gukora ibikorwa bikomeye muri ibihe bitoroshye Afrika iri guhura nabyo. Kevin agaruka ku buryo abanyamahanga bari kudutandukanya bashaka gukomeza kudukoloniza, agahamagara abanyafurika bose guhaguruka bagahuriza umugozi umwe. Sasa hari icyo ngusaba, wowe ugeze aho ureba iyi video ndashaka kumva icyo utekereza kuri ibi. Ese utekereza iki kuri aya mahirwe umuziki wa Afurika y'Iburasirazuba urimo guhomba? Sangiza video inshuti zawe kuko abantu benshi bakeneye kumenya ko ibibazo bitareba abategetsi gusa, ahubwo bireba umuco wacu, umuziki wacu n'ahazaza hacu. It is even worse, even more dangerous, if the very people who hold the power in their hands decide that they will be manipulated and played around for some interest by idiots. Ikiza nuko amakimbirane atatewe natwe gusa tugomba kubyakira, ahubwo tukabishakira umuturambye nk'Abanyafurika. Iki nicyo gihe cya United Africa. Iyi ntambara ntabwo ari ikibazo cya Kongo n'u Rwanda gusa, ahubwo ni ikibazo no ku muziki wa Afurika. Nyamara dushyize hamwe twabasha gusigasira umuziki wacu n'abahanzi bacu. Wakoze kubana nanjye ngende Bubex. Niba iyi video yagufashije gutekereza ku ngaruka z'iyi ntambara, sigira like kandi igitekerezo cyawe ni ingenzi. Nibibagirwe gukanda subscribe kugira ngo tuzahure muri video z'ubutaha.